clear tu te chibai le vek ule mai ni somni le pathumania inom na hun thewa hun tha in chan kan be se ye tun tum chu kan parat poina boy pui em kan zoram dung le wang min noi mek tu covid vaccine chung chang lam kanan soyanga atop thlengin min lo ngai thak sak le don nia tun nai khan Arabian Night Store chuan an website ta tour package offer that deuh mai an da zin thoven du tan chuan an offer hi a thatak zetani ma se re lo te hnuwa an la thlale thuai tamaya a chan chinero adar zaw man hle tho Dubai mun pui nei tour operator Arabian Night Store offer hi ni somni le pari chung Delhi atanga Russia khopui Moscow zin theina ania India poisa en cheng noi khatli sing thum manania tour package cha hian Russia siam covid vaccine Sputnik V chiu ni a chomtel bokani khovel mi hausa tam ta covid vaccine chan lo hlawa an phili mek laya hetiang offer thadeu mayan zuar tamai hian mitam tak benga ver viau maya ma se soito angin he offer hi an la thale tadai mayani he company le Russia inzom na lam tarlan ani lem lova Russia hian aram economy tlu chemek tundin nan vaccine hi manchang kaya tum ne na ngai theyanga ani na taka chuan Russia chawani lo United States China le India te po hian vaccine hi arem chan ang anga manchang kayan tum review hlomani tun lai tak phei hi chuan ram zong zongin zin veiwa an khap furmaya India atanga Russia zin phei hi chu Russia hian a welcome chia lo mai thei Indian Association of Tour Operators IATO senior member Subhash Goyal chuan te hian soya Delhi om travel agency pakhat po he thila hian an lo in nam noi veya ma se he offer hi tun din muna a man thei che lo mai thei a chan chu covid-19 wangin tourism lam po khar vekania chuti rolin zin chua khapna hli ani huna heng te hi chu tour operator ten an lati chhotura ka ngai ati hetia tour operator pakhatin customer hip nana covid vaccine manan tum thu hriatani rol hen vaccine tourism ti tongkam alar chhota hle mai boka azo tonga kanan soidon chuan zin chua pa vaccine lak theina te po ti mai la adik che lo point a soituma thel chuang lo tura ngai mayang Russia hian Sputnik V vaccine mangin tourism industry din tharatumani mai thei Russia ma po hian Europe ram pakhat Republic of San Marino chuan vaccine ladu mi alo mi khwal fel der to a vaccine tourist vaccine la tura ram danga kal du hi tam takan omani Europe khomwal puya ram pakhat Lithuania le Estonia kar che om Latvia mi pali chu San Marino a hian covid vaccine la turin an kal to ti hriatania tour operator te kal tlangin holiday mangpa in covid vaccine hlo thling takin an la theyani thulak naina tarlan danin Russia le Maldives point vaccine tourism hi an boy pui meka chutiang bokin United States point company te mangin khwalzin mi te hipnan mantrang kaya tum ve mek bok te hian khothang ram lama chuan vaccine tourism hi alar fu to a India rama chuan kan la hrelem lo then khat chu tuna kan soya tanga hrewe chaute po kan ni nuklomanga a chan chu India hi vaccine nei ram zinga atel ve hlo maya chuti rualin kan Modi sarkar hian ram economy tun din nana manglovin Bangladesh Myanmar Nepal le ram then khat a thlonin a pechur churmaya diplomatic relations siamatum ti chu hretho maila covid second wave kan ma chondan enin in buat seina kan nei thalo hle ti alangani Pomodi Khan senior citizens te tal kha pekim vaccine thatur hinia ram re thei vaccine siam ve thei lo hi an tam khop maya a dik tak chuan US te Russia India le China le UK ram ak khovel sarkar dang tu ma hian an la siam chuak lo zo khani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu khovel ram hruai tu zinga afia ka thaber ati thei mayome population percentage anga chutin vaccine siam turam te ayin vaccine petam berani Israel hian US company Pfizer le Moderna siam amanga COVID-19 hi an hlau te chiam to lo heta tanga lang chiang ta mai chu
vaccine lak ngei hi alo thaberani ti hi ni vaccine siam theiram te din mun mai ni som ni le pahnih thlengami hi han bi chiang zokila China hian mi vaibel se som li le paruk te vaccine a peto a United States hian vaibel se som ni le pasari a pe ve to boka kan Bharat India hian vaibel se som pariat United Kingdom hian vaibel chenga Russia hian vaibel che khat chutiang chuan an ram mi te vaccine an lo peto hloma heng ram nga te vaccine pek zat hi population anga chu chuan United States hi ati thabera US mi pui za som thum le paret point paruk chuan COVID-19 vaccine an dato ani kan Bharat hian 3% a peto a ati tha nge ti thalo ti chu lo ngai tu chun zom ve mai teu Israel hian khing ram panga te khi a khum var Israel mi pui za som nga le paruk point panga zet chuan vaccine an la vek to a mi hring om zong azat ve ayat tamani chu Pumodi le Pu Netanyahu te hi te khin chi pon ni lo hi BJP sarkar hian COVID vaccine India na siam thei hi alom hle maya chu zong chu ni mai mi vaibel se som pariat vaccine an pe ka wangin BJP social media an post chen mai le ngala Dr. Manmohan Singh Khan vaccine pek zat number ayin population percentage kha en ro ti in Pumodi le kha thona India ram din mun en hian lunga oilo hle ani chuti lai mekin mithen khachon vaccine lak kan la in soi thai kwal fela la theya kan om hi lom thu soi chunga lamai tur kan ni mel view zo kani Union Tourism Minister Government of India Prahlad Patel chuan India mi puitan COVID vaccine latura ramdanga kal angai lovang atia kumsang ni le somni pakhat kum top lama India mi pui zong hian kan dong vekang ati Pumodi point kum top lama India chu fully vaccinated ani to ang alo ti ve poka an thu soi hi an phakherangem tiero hunin a hril chhoze lang chu Russia Sputnik V India ramasiam chu ani ve don ta nimin mai ni somni le pani khan Russia rama India palai di bala vankatesh verma chuan Russia siam Sputnik V vaccine le S-400 missile chungchang St. Petersburg ka thu tharapuanga Indian Ambassador Verma chuan te hian a soyani Russia chuan COVID-19 vaccine Sputnik V dos noi ni le sing khat zet India apeto a tuna hian makta doi thum zet apele donani zun thatop lama Russia atangin Sputnik V hi makta doi nga kandon manarin om ati India rama Sputnik V siam chua tur chungchang po soin Verma chuan August thla atangin dos makta doi zaret le somnga siam turin natan anianga Khovela Sputnik V vaccine siam chu tumzong zinga za som sari vel hi India rama siam aniang atibok Sputnik V vaccine siam dan technology hi Russia chuan Indian company hlan don ani Verma chuan Russia S-400 missile chungchang zo na changin kumsang ni le somni pakhat kum top lam September thla vela Russia in hlan man abei sei thu asoya ayan kol tu tur tepo an training mek toni atibok ole khati zong kha tuntuma kanan update thei ni mai sela voin pathian ni ania enom na mun theva pathian pol na hun tha in chan kan bei sei kan chanal men thlir sak thina wangin kan lo me